si bengajakin hidup tiwas di gumine sing nyidayang banutin tetujon hidupe uling pidan nanging jani kal jujur pedidian dias don kewa yen kenahan laga sang bayune nindakang batis mekuli sisan merdek nyalanin hidup dari perantau sekebasik sebet nerasayang nanging hento pasti keterima. Sambil mengajak pangsida yang lakar nyucu doangan hangane hane sai kenahan das don kalmaya henendo dang jani makan nongos di rantauan liu anaknya nyampahan makejang misuhin ulian gedenan kena kal terima anggunnya ngahin hati sambil mengajak pangsida yang lakar nyucu doangan hangane hane sai kenahan dias don kalmaya henendo yang jani makan nongos di rantauan liu anaknya nyampahan makejang misuhin ulian gedenan kena kal terima anggunnya ngahin hati.